Көшуге бір ел өткен Сулардай аға өмір Нисенлерні язмышлар бит Ұшыраштыра бары бір Бар жырларым сіздің үшін Сіз дейіп бейбе бұйырық Көңілге мұңнар үстерігі Сіздей дұслар бит керек Бар жырларым сіздің үшін Сіз дейіп бейбе бұйырық Көңілге мұңнар үстерігі Сіздей дұслар бит керек Көрішіп тұрғаясын Қар шақ ұшырашып яшик Күй мұңнаны ұрта кетіп Бірге жырлашып яшик Бар жырларым сіздің үшін Сіз дейіп бейбе бұйырық Көңілге мұңнар үстерігі Сіздей дұслар бит керек Бар жырларым сіздің үшін Сіз дейіп бейбе бұйырық Көңілге мұңнар үстерігі Сіздей дұслар бит керек Туғаннар болғанда Яшәрге көңілдерек Борчуларны ұнытырға Яқын кешелер керек Бар жырларым сіздің үшін Сіз дейіп бейбе бұйырық Көңілге мұңнар үстерігі Сіздей дұслар бит керек Бар жырларым сіздің үшін Сіз дейіп бейбе бұйырық Көңілге мұңнар үстерігі Сіздей дұслар бит керек Көңілге мұңнар үстерігі Сіздей дұслар бит керек Сіздей дұслар бит керек Зор рәхмәт, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле туганнар. Безнең инде гадәттәгечә кышкы матур ай, тышта да бик матур көн бүген. Менә шу февраль айын без елда көтеп алабыз. Менә шу 7 февраль көнен көтеп алдык. Менә сезнең белән очрашу көнен. Сезнең белән очрашу безгә инде бик күңелле, бик зур бәйрәм. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар, бүгенге концертта инде сезгә өр-яңа җырлар җиттеребез. Шулай ук сезгә таныш җырлар, кайсылары таныш җырга кушылып җырлашып утырсагыз да ярый. Һәм инде әлбәттә менә шу моңлы баянга кушылып ретро җырлар, халкыбызның мәңге сүнмәс җырлары да яңгырар дип ышанасым килә. Әле инде хөрмәтле дуслар, сіз тыңлап өткән җыр өр-яңа җыр булды. Бар җырларым сезнең өчен дип аталды. Бу җырның инде сүзләрен тормыш иптәшем Ләйсән Якупова язды. Әкин бездәктә яшәп иҗат итүче композитор, якын дустым Флорид Сайфетдинов язды. Бар җырларым сезнең өчен дип аталды. Хәзер җыраттагы җырым бик күп моңлы җырлар авторы, популяр җырлар авторы Мөдәрис Газетдиновке Айдар Ахмаджанов сүзләре сине генә яратам.
senin pulunu yüreğin tullu yaptı his Olda kütken sikel teli yolunu urta gitip ike üstik biz Süyümdüm yaktı mizgillerin jırlarıma kuşup yangratam Seleklerinin yullu mizgillerin Sinegine sine yaratam Süyümdüm yaktı mizgillerin jırlarıma kuşup yangratam Seleklerinin yullu mizgillerin Sinegine sine yaratam Yar yeli sine uçrattım min Yeneşemde kurip kıvanam Yaşavımның bütün мәгънәсе син Шушы уйлар белән юанам Сөюемнең якты мизгелләрен Җырларыма кушып яңратам Теләкләренең юллы мизгелләрен Сине генә, сине яратам Сөюемнең якты мизгелләрен Җырларыма кушып яңратам Теләкләренең юллы мизгелләрен Сине генә, сине яратам Ayırmasın Худай сине миннән Ясыны безгә бергә яшәргә Насыйп итсен иде тиңнәр булып Бердән берем диеп дәшәргә Сөюемнең якты мизгелләрен Җырларыма кушып яңратам Теләкләренең юллы мизгелләрен Сине генә, сине яратам Сөюемнең якты мизгелләрен Җырларыма кушып яңратам Теләкләренең юллы мизгелләрен Сине генә, сине яратам Теләкләренең юллы мизгелләрен Сине генә, сине яратам Сине генә, сине яратам Сине генә, сине яратам Зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер инде алдагы җырым өр яңа җыр сезнең алдыгызда беренчегә башкарыла. Табадан гына төшкән җыр диләр бит. Кулны пешереп тора. Шуның шикелле. Бик матур җырчы, бик матур тавышлы җырчы. Сезгә таныш шул җырлар белән һәм инде бик матур җырлар авторы. Ул инде Башкортстанда Октябрьск шәһәрендә яшәп иҗат итә. Гөлфия Салихова сүзләре һәм көе Ландышым, язмышым. Ландышларга карап хайран калам Тәртибенә икән бер чәчкә Мин аларга ошап синең янда Бәйләнгәннәр чәчебез чәчкә Ландышым, ландышым син Язмышым, язмышым син Көтеп алган сөекле язым
Yazmışım sin, landışım sin, birden birim sin tajlı nazım. Var kanatı bilen kucaklagan, birden biri kıymetli tajın. Landışlarday sina min sıyınam, tuyup her çok sürülmez nazım. Landışım sin, yazmışım sin, götüp algan süyüklü yazım. Yazmışım sin, landışım sin, birden birim sin tajlı nazım. Nıklı tamırları güçlü bulgaç, her yaz gürlep üselandışlar. Yaz gözleri bizni birge kişik, sıklanırlık bulsun yazmışlar. Landışım sin, yazmışım sin, götüp algan süyüklü yazım. Yazmışım sin, landışım sin, birden birim sin tajlı nazım. Landışım sin, yazmışım sin, götüp algan süyüklü yazım. Yazmışım sin, landışım sin, birden birim sin tajlı nazım. Birden birim sin tajlı nazım. Birden birim sin tajlı nazım. Zor rahmet. Қазір алдағы жарым сізге енді радио дулкындар оша, зәңгәр экраннар оша бик тә таныш жырларның берсе. Бу жырның инде авторы бүген менә залда утыра, 4-нче рәттә моннан күреп торам. Сезгә таныш Юлдаш радиосы Азат Фазлиәхмәтов. Азат Фазлиәхмәтов сүзләре Нурия Яр Мөхәммәтова көе. Бу җыр инде бик тә эчтәлекле, мәгънәле, матур җырларыбызның берсе. Туганнар матур иттереп яшәсеннәр, бер-берсенә ярдәм итешеп, тормыш булгач төрле хәлләр була, авыр чаклар, күңелле чаклар, һәрвакытта бергә матур яшәсеннәр дигән теләктә язылган җырларыбызның берсе. Туганнар Тәлгәшетәге җиләкәләрдәй бергә булдык үскәнедә. Ике бөгелеп баш имәдек, салкын җилләр искәнедә, салкын җилләр искәнедә. Гармун алып кулларыма Алыл күйләре сузам,
күрмәсін тузаныла, төші күрмәсін тузан. Туғаннарым келер дейіп, қар түрім бураннарда, сабырлықлар берсін Құдай, туғанысыз болғаннарға, туғанысыз болғаннарға. Барымын алып құларыма, ауыл күйлері сузам, туғаннарым араларға, түші күрмәсін тузаныла, түші күрмәсін тузан. Ay yıldızlar balkısın dip, Kuyaşı tabata kişin, yaşasın tuğanlarım dip, can atan siznin işinle, can atan siznin için. Varımın alıp kullarıma, avul küleri suzam, tuğanlarım aralarga, düşe күрмәсін тузаныla, düşe күрмәсін tuzan. Varımın alıp kullarıma, avul küleri suzam, tuğanlarım aralarga, düşe күрмәсін tuzanıla, düşe күрмәсін tuzan. Hayırlı kech, hürmetli tomoshachilar. Rishad tuğanlar bunda zırlagaz, mına tuğanlar biz bunda sahnede. Rishad bizning bir tuğan enemiz, men onun opasi. Obisi. Biz Rishad tuğanlarga boy ol. Biz barcha tuğanları da onun ijod yo'lin kuzatib turamiz, kuzatib boramiz. Мың ilinde ул tanıldı deb aytırga bo'lar. Biz ona bek shodmiz, gururlanamiz. Alda da Rishadga aniqli salomatlik, ijodiy o'ngishlar, shodlikli uzun umr tilaymiz. Shodlik to'li yoqti kunlar gel sing'a yo'ldosh bo'lsin. Bugungi matur mezgillar gel quvvatlanib tursin. Mana shunday matur jillarning ortib tursin. Biz hurmatli tomoshachilar, mana shulay zal to'tirib birga jiyilishib, Rishadni tinglarga Xudoy nasib etsin. Rishad o'g'lim, senga zo'r etib rahmat. Bu yerni birinchi qavat tinglagan vaqtda ko'z yoshim to'yib bo'lmay turgani. Hozir o'rgandik endi. Rahmat. Rahmat sening shunday do'stlaring bo'luga. Ozodga zo'r etib rahmat mana. Nuriyaga. Ular sening shunday necha aytsam deydi. Motor yig'lar yozib tursinlar, berib tursinlar. İcat işmek, sayıkmasın, bütün toza bul, soğuk bul. Mesela bütün tomaşaçılar onunda soğuk bulup, oğlanlar bilen biz seni her vakit kötüp durabız, yaratabız. Her vakit sen bizge gerekli, kadirli kişisine rahmetine. Tomaşaçılar, vakitimizni uzak almayız. Uzun sözünün kıskası,
Сәхнәдә үз эшенең остасы безнең Ришат Галиханов. Минең бер туган апа, бер туган абый. Рәхмәт сезгә. Валдагы җырым шулай безгә таныш җыр бәхетле мин дип атала. Җырда мин бик бәхетле үземнең гаиләм белән, балаларым белән, үземнең туганнар белән, якын туганнар белән һәм әлбәттә хөрмәтле тамашачылар сезнең белән. Җырымда Флорид Сайфетдинов язган җыр бәхетле мин дип атала. Үтеп бара гомернең яртысы, маңгайларда сырлар калдырып. Ходай сорамыйм синнән артыгын, килсә көтәм гүзәл картлыгым. Бүген бәхетлеләрнең берсе мин, янәшәм дә дуслар туганнар. Кочагымда яши сөйгән ярым, йөрәгемдә газиз булганнар. Бүген бәхетлеләрнең берсе мин, янәшәм дә дуслар туганнар. Кочагымда яши сөйгән ярым, йөрәгемдә газиз булганар. Рәхмәт сиңа, Ходаем, мең рәхмәт, насыйп иттең гомер яртысын. Белмәдең син бәхетнең актыгын, канәгать сорамыйм артыгын. Бүген бәхетлеләрнең берсе мин, янәшәм дә дуслар туганнар. Кочагымда яши сөйгән ярым, йөрәгемдә газиз булганнар. Бүген бәхетлеләрнең берсе мин, янәшәм дә дуслар туганнар. Кочагымда яши сөйгән ярым, йөрәгемдә газиз булганар. Үтеп бара гомернең яртысы, хатирәләр генә калдырып. Моңсу күзләрдән яшьләр тамызып, йөрәгемдә җырмым кабызып. Бүген бәхетлеләрнең берсе мин, янәшәм дә дуслар туганнар. Кочагымда яши сөйгән ярым, йөрәгемдә газиз булганар. Бүген бәхетлеләрнең берсе мин, янәшәм дә дуслар туганнар. Кочагымда яши сөйгән ярым, йөрәгемдә газиз булганар. Кочагымда яши сөйгән ярым, йөрәгемдә газиз булганар. Йөрәгемдә газиз булганар. Сәхнәбез түрендә онытылмаслык җырлары моңнары белән халкыбызның яраткан, эстрадыбызның танылган җырчысы, Башкортстанның ат казанган артисты Ришат Галиханов. Assalamu alaikum, hayırlı kеш исәнмесез, хөрмәтле вә гәззәтле Уфа җирлегендә яшәүче якын дусларыбыз. Йөртегез аманмы, күрше күлән исәнме, мал туарлар көрлектәме, уй хыяллар иректәме?
Amin şolay bolsun. Ay rahmat. Ay mına Allah'a şükür dep aytam kaderli dostlar. Kuanıp aytam köngül türünden urgulup çıkanın tolmaslık jırların, muңларын sizge bagışladan dep Rişat Garikhanov başkalabızның bik matur sahnelerinin birisinde basıp tura. Şu kaderli kuanam, şu kaderli gururlanam. Çünkü birde yukka tügel bizning Rişatımızga hükümetimiz tarafından Başkırtistanның at kazangan artisti degen layıklı isim verildi. Rahmat, şu kadarını kul şaptığız üzüm algan kebek bulup buydu. Şın kırlı talant diyesi, köp kırlı talant diyesi, buna kuanıp duram şu kadarını üzü yumuşak köngüllü bolsa da şın nastoящий mujik indi, ir indi, hatınına bütün bulgan çeşkelerini leysenge itip, balada koytup bire, 3 bala üstüreler, 2 yıl yarım elek alıp koytup birgeniye, leyseni kütmegende malay alıp koytu indi buna, şu çeşke birgeç. Buna men hatınga avulga alıp koytup birsem, men aytan bir 3'lü toba indi. Bu şeşke bir üşü yok. Meye gülde kanyak çıkaralar tamaşaçılar. Aytip duram, şunday neyim da, no, iş bala degenden olup tege, siz bilgenegine şöv. Hazır yaşada turan zaman üttü bedin deybileceğim efendim. Eytem indi, bugün eytirge barısı olarak söyletiyle, leysen gayiplemez. Vopşum bunu eytkende, şol üz gaybeden tış, bizden Rişat, Başkırtistanımızga jiydi malay bilen 11 kız padaret etken kişi. Alkışlayık. Bana da barda buldur almayın bana. Barda buldur almayın. Edip duran, şın talant diyesi kürkürlü, bik kunakşıllar leysen bilen. Bana konsertler tuktadığımız, çokaralar kunakka indi, o aşağıttık maturu trip şerip, uzatalar elimine bu konsertler olduğundan gına maturu trip kunakka çakırdılar. Allah'a şükür işe varıp koyttuk, min, hatının iri. Edip duran, şunday talant diyesi. Bana, onday talant minde ne var? No minden indi, ıskırdı talant. Yaşırın talan. Şanırsız mı yok mu? Bir şulay yukku almış yafalanıp yatam, tüme taktan bu taklarını sanap, yuklap bulmayım alay, kadının kulaktatıge, 70 türlü hınarda bir işte bilmeysen, diyenleri kulak kırında şıngıldap tıra, ulanıp yatam, sokmar etem şundan da men, vopşum yurtta bir faydalı işlegenim var mı? Ulap yatsam bir nesnede koyken. Ey rahat işlemegen. Ulanıp yatam turgaç doğum ateşlerinde kışkırdı. Hatınga qarayım, hırlap yatan yanında dünyasını düşürüp etmeyler. Şundan da aytam bana yumurlaydı bir faydalı iş işlep bulmaz mı deyip hatınga qaradım. Hatınga qarağanayım, sıyır göz aldına kildi. Sıyır degenden tıptanı bir faydalı iş bular. Şıqıp sürpriz yasım hatınga sıyırını bulsana. Soğuk kırayım, bir nesnesi de yok. Elekten özgermeyen bulsa şol 4 iğneyi vardır indi bileydim. Miya kolga jul düşöv geylerini mümkünlerim, bilip turamam. Şapartangan aşıqıp gittim, püsey gibi hatınga sizdirmişi, elinip turgan en birinci şilek bidirini elektirip aldım, kerte başından muğulğuna zor iş işleyip diyen kişi gibi kirip gittim malay. Oz varışına kilip girsem malay, ule mışnap minge koradı aptırap, estağfirullah tövbe diyen gibi. Ule tege bizden sıyır aptırap kalmağız. Hatın tege bütün mallarga marja isimi kuşaşılaydı. Şilekle tutup kırına kilip bastığımda hatının meni tirgi turgan sözleri bilen tar mürtet deyip matur ettirip getirip deyiptim. Sıyır sikirip turdu. Allah'u doyum enetem. Niye? Hazır sıyırlar ikinci türlü bileyim. Ungaklap da şol sıyır, sungaklap da şol sıyır. Soň men etem bana koysa yakından oturup savurgasın. Bıyakka qara otur mürtet degen gibi öyle unga burulup qaradı. Jaylapına kilip oturdum. Uleşke men etem yana kayım kaygırma. Men imi tutkan bar. Apаңlıkı da senekinden kim tügül. Ayına bir mertebe lagıp duram men etem Allah'a şükür. Bismillah'ı sağ jiberdim. Ey irler rahatlıkın bilseniz. Dürdev ikevine tügül. Самый главный bir sözde deşmeyi. Şol vakit içinde benim katım jini mertebe akırgan bulur edi. Yumuşak çırpatıp sağ jiberdim malay. Jırlar köngülde tuğda. Tala ike billage beni. Yatala nege yanına iken inden irregem deyip. Özüm jırgın özüm savam ışanırsız mı? 7 minut degende 12 litr bir çilek sütünü tuturdum da koydum. Mana men aytam talant payda yata. Elle koşan sıyır soğuk yatırga bulgan yurttan men aytam. Rahat. Çilek bilen sütünü çıkarıp koydum jaylap kına. Uleni ışkındırdım. Özüm gittim uram yakka. Boğup çıkaram emir sıyırınım. Kapkana aşık malay bu yakka kilsem küz mongayga mindi. Aşanırsız mı yok mu? Öyle mürtetteki 12 litre sütünü içkende bitken. Balda men aytam bulay bulay, sürpriz balda.
Şapartıkına girdi. Bir narsa işlemeyen kişi bulup katın kırına suzulup yok. Varıp durgandır indi malay şu kadar iş işlep imirem yıklap gitkenmin. Anamna satayım degenge uyanıp gitsem, şaşın başın tuzdurgan hatın işki külmektegine çabuk vereyim. Mürtetli sebetasın tur, kimdir sıyırını savup, sütün işip, sıyırını kovup çıkargan. Sizga kızıkcan kizenkiler. Men endi oltaga ziyon etsem de oldinga yaratmayman. Beyne xotinga barısında so'lab berdim. Xotin terga bir qitdi. Aytdim bet men senga qisilma bir ishga da debdi. Shuni ne ishlaysan endi bet. Nomina menim shunda yerlar bormi ekan tag'in zalda. Shunda bir olamaqalatim bor. Xotin ustga kiyim olib bersa, shol kiyim tishini bitguncha kiyolmayman. Yo'mayman. İşli de işli bilmesem de znaşet minaytan planga olganman ekan, demek men nersa bo'lsa da sürpriz yasarga teyish. Ulab bereyim xotin ishga ketdi. Tak minaytan narsa söylenedir yeri tag'in. Tavuklarga ko'kay solirga o'rin yo'q. Tak tag'in narsa kay qo'yish istartirga kerak. Ilovga jimirilib boramunchada. Derse işni hazır tavuk teginden başlarga buldum. Joylapkina oshib kelib kirim bildim alay. Ertash Vasya oshibkina keldi de mong'aga birini qo'ndirdi. Ortama o'tiram deb turaman. Balda men aytam bulay. Jon ashu bilatiga atashni laktirib oldim da, xotinning yaratgan so'zi bilan onangni sotayım deb 6 martaba aylantirib, motor tirib turishlarning boqchasini oshirib o'tdim. So'ng kim bilgan Salimaning shunda tutal o'tab o'tirgan. Normalligini ayttirib, tunkayib tutal o'taganda boshingga atash kelib tursa endi. Bir manda Salima o'tiralar degan tovushini iri zayni mala, ikki ko'p shaqli mala, maltak to'tab shaqdi da nahalo 2 martaba havoga otdi. Bulayda o'shini olmagan Salima kishir orasidan olib ketib oldi. Balda men aytam ki shu o'tirdim oxiri. O'zim zatdim qo'lim qo'sham. Men aytam meni otalar qasir. Bora turgash tovuqlar ketagina borib kirganman. Men aytam bunda ishlarga ish yo'q. Avval bolasi Saniya qada o'qisam bosh ishlaydi. Xotinning men aytam motor plastik shiraklari bor edi. Shuni durtni olib kirdim de 150 qo'dak bilan istinaga qo'daqlab chiqdim. Ishine pishan soldim. Asharsiz-mi yarım saatte o'tmadi. Her shirakka 2 tovuq kirib o'tirib, sorman keyin jirlay 2 tukay solib chiqdilar. Mana men aytam talantiyasi qo'ydi yo'ta. Mo'lg'ina shag'ab uyga kirdim de oyak barmog'i bilan televizorning pultlarini bosib televizor qo'raklatam. Zo'r ishlagan kishi bo'lib. Bir mallar döbür şatır kelib xotin qaytib kirdi. Narsa mirta ziyoratning tog'iranda yilmayib yotasin dedi. Yo'q, men aytam sürpriz yana qaynaydi. Ko'zingni yom, olib kirdim xotinni motor ittirib bozorga. Bo'ldi yana qayn, osh ko'zingni. Xotin ko'zini oshuv bo'ldi, tegi tag'in motor so'zi bilan "Anangni sotayım" dedi de, shilakning birsini ko'kaylari bilan laqtirdi de boshqa kiydirdi de qo'ydi. Jilekkagina qadrlab yurib turgan shilaklarim aram etgansin deb aytdim, mirtab bo'tan bir tijgada qisilma bir ish tashlamadi. Olay bo'lmay betindi. Ulab turam narsa ishlarga aytdim. Bu ishga ketgach, ilovga o'zim meni ishonirsizmi, munchakirga yoratmayman. No xotin boshini temir kaskasi kiyib, u kaskada 2 mugozi bor yetmasin. Aytmaydi, 5-6 shumish solib, jaraqayim 1-2 par ustali oyoqqa par yetmaydi deb chobonlarga yoratdim. Men sizlarga demak shunda bu talab ilarda surilib berib, javob qilib o'zim bo'lsam. Xotinlar shulay kira, no nishak ilovga sutib yasaganini sizga anglatib turmayman. Jetmasa xotin qaytuvini munchasini o'rgatib qo'ydim. Xotin qaytdi. Xotin yana qaytdan aytam tirlab ketgansiz, ishlar borib qaytgansiz, ayda munchak. Narsaki qaysi yerin qishi tatamin, endi ziyon ishladingday. Ziyon tug'ilmay aytam, borda normalni ayda kir. Xotin qorada deb turib, "Неужели sen ishlading buni?" deydi. Men aytam, mana ilovgasini bilan sikiribda qaradim hali. Так что нормальный, so'ng azrak meni matematika slabovat demak. Men o'zim 48 kilo. Xotin 98 kilo. 50 kilo razlitsi bunda. Yo men endi qaqaboshda ostda yo'lib o'tiram, xotin 5-6 solib parlanib o'tiram. Xudoyim aytam, birinchi kunni endi ispitatorni kun u qadarli par solmasa da yaraydi. Tag'in bir ekani ustagani, nendidir shatir detgan tovushlar eshitildi. Barakalloh, men aytam, "Неужели bugunda normalligina kirib bo'lmasiga?" Shulay deb o'ylaganini bilib, ham döbür shatir kelib xotinning ustiga tabat tushib kelganim bilan. Qolgani iska tugul. Uyanib ketsam, ishonarsiz bo'lmayman. "Ey, yo'ni qayim, o'lgansin" deb turam be. Qaytganda mayit bilan biring deb xotin aytdi.
Elle taga hatırının üstke oğlanı kurup oğlanmın. Elle hatın girip üstke oğlanmın. Bildim. Hatırının taga yumuşak sözlerinden kümüllerin jılınıp gitti. Bana minnetem yaşarga da yaşargadı. Hatırın minnetem tüzin diyara kayın birine sürprizim kaldı. Hatırının işke gitkeşte Qasim'ni alıp kildim de bu iş istatırga bulduk. Qasim ayta birat 100 tenke akşa ver aldan bir sen kirem deyin. Şurtısını minnetem me 100 tenken ayda. Köne kirip jittim. Kürekni şiydik. Qasim minnetem iplep tışır bulat joylap gana kinet tışırma uturasın. Min bir özüm gine hatırının. Qasim özü tışırakirin gine baldan. Özü ayta birat baygırma. Anın tışı bir nesne de tügül şıgıoğuna ikilir deyin. Jitmese taga 100'lüknü de verdim, şumda salıp koydu. Normalne, bir şilek çıkardık, 2'ni, 3'ni, 4'ni, 5'ni. 5'ni çıkarıp otuğumuz buldu, Qasim ayta, bırak, şurada koltırata başladı, borç yatıp gireyim şilek başına çıkıp gitmesin deyim. Yaran biletten baştan beni çıkar, yuuu, meni bir isek almagan, şilekin taşına kadar gitken, kaldım kuyu tübünde bir üzüm. Çıkıp varayım, çıkıp bulmayayım, menemden çıkıp gitem. No, 3. 4. mingende Qasim'nin inesini 1-2 mertebe isке düşürüp aldım kanişini. Bir belli varayım, hatının tavuşu iştiler. Mürtet, sen qayda, ileşerge 1 gram suda yok deyim. Buna ekringine ol, min bunda degeni hatın işitmey, hatın ekringine kuyu kuruna kildi. Min cemaat anlayayım sizni, anlayayım. Buna ol, edem balası sunu şilek bire tartıp çıkanda, buravlap tartıp çıkarar. Sunu olganda niye şilekni buravlap durmayken ol, bulayına çürü cibereler iken. Benim hatında kildi de, ellerse baraptırmadı, şilekni çürdü de jiberdi. Hatının sözünü aytып үлгерелмәдім, үләмді, маңғағаттағы ширек шаң кетіп келіп отырды әлі. Бәрәкалла, мүртәт сенандан ішеп отырасың дейді. Қоя шиіз тартып отырам, яны қайын мен айтам. Кем біләнді өзім гіне мен айтам. Мүртәтші күләсің бетті. Басқыш қойып қатын тартып шығарды да, ашада сызмы мияқ барады да, күлі. Нәрсе болды мен айтам. Жаны қайын бір сөрпірізіңді керекмей, мына шол маңғайындағы мынауның тұрдығы кәкірейіп тұрған сөрпірізің менге жетеді. Manda ibaktina ösüp çıkan bulganında şol hallerden soň uladım da kaderli dostlar bir de yokka bizning halkımızda şunday eğitim bulmagan adam balası er bile hatın kolga kol tutuluşup işlesegine dünyaları matur bara eken. Rahmat. Büyüşü, nindi büyüşüge söz eğitmegiz büyüşü şep birinci. Kışlı alkışlar bile kadir dostlar, karşılık sahnemiz türünde Kreşin halkının dertli büyü bilen Ufak alasında yaşap icat etişi alan halk büyü Türkeme. Степан, Гришка, двигали немножко.